Aduda ngasi kogi committee members sing ang lembi repliba egi sini now chen sing ei kanasi meyam bu ahan mabda ei target chari loina na ei nolunga ning sing yari akoina aina ahan bo in individual Rudra enterprise skill development training center se April ki tangama 2024 da hawni individual loina adi akoi committee jawdana adoi matungda matang ai training macha dum tawduna ngasi thatruk tare sure thatret ki matung sida ko finally koi committee ama semaga mi kun mari kun mangana committee ama semaga koi school class oina all class id skill development ge maramda all punamak tamba jabegi center ama tawrase na koi myam tanadana koi nan sakhiba sande 27 da faminaga koi wai sanare sanare matungda koi body semaga ngasi opening tawjabani opening tawba haibadi akoi online khangde aduegi offline khangde kanagumna offline tamningasu online tamningasu theory and practical akoi hoji product tara akoi kutta hand to hand lai aje loine tamba jani coming soon akoi hoji kanoda lai laga live production asi shampoo ga phenol ga shampoo ga oina hoji lai ado akoi hoji kutta lai je sabon ju lai ra home care da product tara lai ra adai sabon ga konora trama thoi de hojik laiba ani siga try thoi chom dei lai dui akoi siga loina aidi akoi na tawjari be se kagino aibda tammi ba posak puna amam mapan da tamba jali cutting tam gere mapan da tamba jali beautician tamme atopa side ma haidi hayu posak ari to tungan na tamme ba adugi posak do laitana be damta koina mafam amata da puna aina tamning ba pot to akoi gi school asida tamba janabi damta akoina opening tawjabni akoi classroom manung dama leirani koi site classroom ani amasu hoduk chani jamna janna adoi laiba that 10 gi manung da Rudra Woman subdivision ama hangani amana Brokla da so hangani adi Brokla di akoi kano da Jarantola Brokla da bazar gi do akoi hangaina khali to tangtara natraga traungai manung sigadi ani di confirm oira jamna short tam da koi puthok charani mase Rudra Woman han bajai natra Brokla na han bajai ani si manung da amadi oini degi mathang tora koi sunai da su lakani haidi akoi center kisuna te center ai keno room macha ma leraga akoi online takpi ba jaba keno to ba jaba theory practical hai se akoi gi any business ama to ba akoi investment to ba se masigi investment je jaw da na ba gi chamna business over paisa tan ba jaba profit jam no ba aduma business ne koi to mina se offline di Silchar da natraga koi gi center Putikan da su lai Putikan ki center da sub center lai ahan ba koi unit second unit oina Silchar na tabi da Putikan da ma lai ra Putikan da su to ba jani Bondrapur to jani Brokla to ragana Brokla da su to ba jani da atai anu ba hangak ba center sing da koi offline to ba jani do ma masa na pamjaba product manga tamgira tara tamgira traunga tamgira akoi na ise akoi gi product se ta nate akoi gi isai sana hijaba jaha product leidna akoi bag loan ba khangde fee saba khangde punamak akoi siga loina combine to san bai gi akoi honari ni kai na di papan da chatai se jamna di problem oi adui muta akoi macha aina haiba khara do amanam pusal dumai tawraga di akoi achouba keno ma ka tim ma se ma ngane na adu asa tawre online se na akoi adugi channel tongana keno akoi zoom natraga kai gumba WhatsApp kano da akoi adugi tawni da zoom gi su kano honani ani dui manung da ma aidi jamna aidi mi liaga di zoom da tawna kana de ado mi jamaga di zoom meet kano gi oina akoi group tawni adi high production numit tra tamgera numin mangai tamgera
numit kun ni tamgera mai mai gi matam da aduga timing ama kana guma mi tarana nungdang da tamge su sanda da tamge su tamba jani ai te tamge su jani mai gi matam do moi mayam du gi kano do togaga adu decision akoi lawni ai gi decision aina lawra ke nai ai matam du sangi hairaga tobudu de khoi tore kai gumba tamning ba candidate ki mai gi decision su khara taraga akoi mayam tanaraga voter su tanani tanara be matung da khoi keno tawni tambagi keno se option do tamani do practical gi di akoi Silchar da numini natraga humni akoi practical exam test ama su lawni akoi ko test oi matung da numit tarani nata saptai matung da course lo raga awon do certificate provide tawni second keno ina aina thamjaningi sena karige kana gumba any keno hairuba cutting kangde beautician hairuba kangde pana mapanda hairuraga certificate pai dina leiba kai gumba leiba taragadi akoi to contact tabiro madugi damakta akoi interview ma chama tawraga magonda certificate akoi provide tawni kaigina ide akoi already akoi Rudra Woman Empowerment Society ISO certified complete oire akoi isagi keno su leira 12A 80G akoi income tax tax akoi apply tawjari do mathang mathang amuk pai di jamna ama success oiba ama pai ni step by step akoi hoji success oina hoji pai ni so short term da haraga asi pa the NGO mayam leise sad kana gumba register tawbu su jawri ariba da tawdaba su jawri adu maina din ate akoi register totally register tawraga akoi market ta thoklai ni register tawdana market ta akoi thokpa do akoi ai sa ju pamjade kai ino ide mina wa thangra jai da totally hoji PAN card leire akoi gi ISO certified leire ai hoji Rudra ID Women Empowerment under the su tawba jai but ai madu tamning da nai separate school oina ai asu tawja ga aina khalaga aina hogjabani fees ki kanu sidi akoi mathang mathang dum kanu tawraga akoi phamaga magi product tambagi mathung ina akoi admission fees kya loni natraga numit kya ni da kya ni tambagi magi ado akoi amtang pham gi ge phamaga akoi wari sanagi ge ado hoji hoji ki admission je jaraga di akoi offline da di akoi dum mapam khara chalaga akoi handak kali puja gi mamang da tawdaba program khare sule ramani ado akoi na do postpone tawga kali puja matung da tawda le masigi program je de ai hana leramba adu gi mong da tawne aduga tang tarai matung da gi di tang tra natraga traumai matung da gi di akoi online da natraga offline da class tawbi gi system je akoi total akoi hodoni to hana di individual tawrami hajiti board leirabani na to ai tumtana hojik tawbi gi decision ai tawraroi to ai founder oi je hairaga su adugumba mayam gi tanadana mayam gi decision lodana macha macha pot punama mayam tanabi daga dai adu tanaba loiraga koi madugi program di package tugi matungi na koi course tambagi adu chance mayam da dum tijage to mayam se dum contact tabiro 8435 692 891 asigi contact number siga su torpa jani akoi keno khoi kasar diary hoi now keno ge su ai matam puna akoi dum toina na leijani mana su jamna support tawre maga contact mana support tawani na magonda sai jamna thanks tawre ado ngasi su mana lakidana akoi gi program si tobiro haidana hajabadegi malai laga akoi hojik dum opening tawbegi macha hoina dum program tawjabane do basi hairaga loisal lagi atai di kona maka tabu kori sana